رز پشمرگه پهلوان شهر کردستانه یچن تاکو قهرمان یکا شورش گریب جه بینن سنگر دجمنی بسر اگدا بینن پشتی کو سروبر و چرنگی هاتیا دست نشون کرن اشلای جهات برپسیارت لشکری حزب قهرمان یپرد کون بو جه اینانا چرنگی روزا سهشنبه 26 گلانه بیر هاتن 11 هلپقجینا شورش 26 گلانه اجتماعی پیش کفتن خواهد پشمرگیت ما ریکا بالا فرخانه مطار بامر نگرد دور وسط نی هر واسا دور بامر نه پارچه کجه بالا فرخانه بامر نه مطار بامر نه توجه که جاش و خفروش و سرباز البره چند سنگرین دیتر یلوه خود دورا پشمرگت پهلوان البره افشه و وان سنگر هم یسر اک دابین تخاره و دست خو دانی تسر هذا التشمرجي يترونشتينا البندارة شاوري هندينا كالدنيا ببيتا إيفاري وطاري ببيت داكو خونيزيكي سنگرت دجمني بكنو دربت كوجك دواشيني تشمرجت پهلوانت لجنة نوچا مدية ذكرى وشهيد خضر محمود ذكرى وشهيد شعبان غفار ذكرى وشهيد علي عبيد الله ذكرى وشهيد جميل توفيق الرصا هيزكش بشمرقة اللجنة نوچا دهوكيو هيزكش بشمرقة اللجنة نوچا شيخان قال هيزكا فوج سياح حزب الشيوعي العراقي قال ذكرى وشهيد زراب ذكرى وشهيد مسيحة برتسيارة لقايك بشمرقة پهلوان اشياء ارمانجا القبجة بينين ودستر حالا فرخانا بغرني دابقرن وحني سنگير طرف ودورتي اوانو که پشمرگه النوفي حالا فرخانه ده تيتو شيتونا يقرن بلا حاضر كن وداكو بالكن زمالك وزورا يختير كبتي دست پشمرگه لقل زمالك وزورا شكي وإتاجي
أفنا دست كفتت قهرمانت كردستاني. دست كفتت داستانا مطارا بومرنه فوجا دجمن خاين فوجا خفروشي عبد الإله گنهبار. أفنا دست كفتت پیشمرگیت کردستاني. اوه زری پوشا دجمنی خوین میش هاوه گوه یاد دست پیشمرگیت کردستانه. لا وين السينما؟ شعبانية بزم ما مشغلة؟ والله انك اشتيت يده